Here is a simplified version of a Pōwhiri, or Māori welcoming ceremony. Keep in mind that this is a general overview designed specifically for this Metawhenua demonstration, and the individual proceedings can vary significantly depending on the iwi, tribe, hapu, sub-tribe, and specific circumstances of the event you're at the marae for. Karanga, the call. The Pōwhiri begins with the karanga, a call and response exchange between the women of the host and visitor groups. The host's karanga welcomes the visitors, acknowledges the ancestors, and mourns the deceased. Here's an example. Haere mai rā e te manuhiri tū rangi ki runga I te marae tū haha o Māui tiki tiki a taranga e. Mauria mai ngā tini mate o te wā kia mihi a kia tangihia rātou kua mene atu ki te pō e. Tēnā rā koutou e hara mai nei runga I te reo karanga o tō tātou kaupapa e. The term tuarangi is added when the visitors have come from afar, acknowledging the passing of those from both tangata whenua and manuhiri who have assembled in the world of death, extending a greeting to the visitors who have responded to the purpose of the gathering. The visitor begins slowly moving onto the marae with women in front and respond with their own karanga, thanking the hosts for their welcome, reciprocating the acknowledgements, and stating the purpose of their visit. Here's an example. E tūra ngā whare o te haukainga me ngā Pōwhiri e karanga mai nei kia haere mai I runga I te marae tūhaha o Māui tiki tiki a taranga e. Me mihi nei me tangi nei ki o tātou ma te kua whetūrangi tia e. Karanga mai ki a mātou ngā waiwai tapu e waka eke mai I runga I te waka o te rangi Māori e. Whaikōrero, formal speeches. After the karanga, the formal speeches or whaikōrero take place. Each speech follows a structure involving greeting the people and ancestral spirits, remembering the deceased, addressing the purpose of the gathering, and acknowledging the guests. A waiata, song, is sung after each speech to support the spoken words. Here's an example of a host's speech. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. E ngā atua, e ngā tūpuna, e ngā whānau, e te whenua, tēnā koutou. E tangi ana ki te hunga mate, moi mai rā, moi mai rā, moi mai rā. Rātou ki a rātou, ka hoki tātou ki a tātou. Tēnā tātou te hunga ora. E ngā manuhiri, nau mai haere mai. Nau mai ki tēnei marae, ki tēnei whenua. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Here's an example of the guest's speech. The guest's speech differs in that it is appropriate to greet the meeting house as well. Tēnā koutou e te tangata whenua, e ngā tūpuna, ngā mihi nui ki a koutou, e mihi ana ki a rātou kua whetūrangi tia, moi mai rā, moi mai rā. Rātou ki a rātou, ka hoki tātou ki a tātou, tēnā tātou te hunga ora. Ka huri taku mihi ki te whare e tū mai nei, ki te marae e takoto nei, tēnā kōrua. E mihi ana ki te mana whenua, ngō tō koutou manaakitanga. Ko tai mai mātou mo te kaupapa o te rangi. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Koha. The gift. The visitors present a koha, or gift, to the hosts as a token of respect, often laid down during the whaikōrero. This is often money. Hongi, sharing the breath of life.
The Pōwhiri concludes with the hongi, the traditional Māori greeting, where the breath of life is shared. This act symbolises the visitors becoming one with the hosts. Kai, eating together. Everyone then gathers for a meal or kai. This act lifts the tapu sacredness of the Pōwhiri, returning everyone to a noa, common state. This is the broad overview of a Pōwhiri, and the individual steps in a Pōwhiri may vary depending on different iwi, hapu or contexts. When participating in a Pōwhiri, it is important to follow the guidance of your hosts. A more in-depth Pōwhiri is available in the alpha version of the Maui Studios Metawhenua experience. Now that you've been welcomed onto this marae, you're free to explore the Metawhenua.